saniyatul miraraki Hudaybiya faban tiruwa hundasane den islamunge emmen Hudaybiya faban amur kurubafiye Hudaybiya eki etanga waligi name e waluge namun etanganda nankifa waniye fahim itanan islamunge lashkaragin faba wadage tana uzaat wangha badil bun warqaw as itu rasulullah ifana ibadal ko khabar ulum fil wagin gus qurayshun hage mihuna khabar difa bunefiye ekali ifan e wadagati evvis gotukun hangurame ge gastu flegge none e wadagati tiyara finna gefla ziyare kurumase ei duniyege emmen hormetirikon hitawle gefle nun heye mina miwahaka dikkima qurayshun hage mihun miwahaka rangala tege nukulawe e tedu nukula gotaki khuza'atwan hage mihuni zamanusur abdul muttalib gefanumge irusureves e bekayunge faratuga tibe bayu kamunne qurayshun hage mihun bolefuwe muhammad gefanai ahar mennai medga miha bodan hanguramatan hinga obba egotan ehagina jaskar goyagen wadagin eha izzatuga umrawe wadagin gefla ziyare kurabba haddawagin salamatun wadagatima mihun bunawleni kike kaman hayye ahar menabure ekali gefan gadewjikam ga noni arabin gitirega kiye nolenete yaki ahar men kure hama emme mihi ge loluga emme svn hurigen bes begin bane kamen none minab nefiyeti bekadunaki mi gefulu doran anna mihunan ehiban tibe bayakuwe namu kedigen gefulu doran anna mihun fassa bayakam ga wani biya wate ahorin hitun ahorin tibe mihun ge kariya mi ginei ufalun inam diha khabarike mihun bunefa mina makka in fabagin gaje den qurayshun hage mihun islam ge khabar belmak hadis bunu algamat hono afuwe mina ki zamanu sure qurayshun ha mihun ge farata tibe qabiya te ge verike mina islam ge tere gos itu rasulullah ifan nai ashabe kadum katile bum genei hadita dekva emri atuje as bunefiya subhanallah ye kali ifan ge aliuga a mihun tibi talbiya kiye katilangena haditan heri dima finnare eba mihunai mi geflai divedat eba mihun horas alam barnani kon insafakum heye yaman karang anna himyaron hage mihun jazami on ha mihun iraq karang anna lakham on ha mihun bes dani mi geflan as hajjai umra bigine ekma yeko abdul muttalib gefan ge darikadum bi mi geflu dorun durkuran he madina ge mihun bi e geflai gan wan he geflu ge veri kanyagi gandi buname egotta kanta kofiya qurayshun hage mihun ge hajaku kawataka bures gabane qurayshun hage mihun lefuwe kalege ki duniyege ebbes khabar kai makare nudanna alweri ekime din anika qurayshun hage mihun ke gefan gari hak urwat bin mas'ud thaqafi fanu afuwe minaiki taif ge emmen ge sahibai minaiki kafirun ge mihun mi qur'an mi derafgahuri emme ma miha ge macca bawa lebunu namakiha rangalu wis he buni ma mihayo den mina islam ge daskaru itere gos itu rasulullah ifanai badal ko deneviye e muhammad ifanwe kali ifanti kanta kurba gote rangale none kali ifanu etam mitanum biya nuda mistakin ekurabagin tiya wadagati kali ifanuge jad buniyad kam gawa kali ifanuge qawmai gam mihunai dekol hedde mate etiba qurayshun hage mihun etiba huwa kurani kali ifanu tiya gote dekol veri kam ga makka ara wadagata nudene kamge tiya gotan ulubaniko tiya ibegin le mi skol kali ifanu dukollaba hingajinama den qurbani kitoy mi basde nima abu bakr ufan minaya baran huturu etche bidaluye rasulullah ihman hadis kurebiye ahurimen ai hangurame kuraka dekolweri kame farakate none maris kelangi gefla ziyare ko umra umate urwat rasulullah ihman garihuga wahadakan ingir ikay ihman garihuga kan hifagin huri mughirat bin shu'ba mi urwatu ge ai arabin ge adamatin itru ke ihman ge tumbli fulga jassan uleniko e atuga jaswa fe kurbafiye demi urwat qurayshun hage mihun ge gata goswa blefiye e qurayshun hage mihun neve ahuren naki kisrayai qaisar ge darbaris deke mihkime bayak mihun ge tirega huri raskalek mi muhammad gifan fadiyak nudikime ekal gifan ge qawm ge mihun ekal gifan kame hita hisabi ekal gifan wudu kurban fatwa fiya em fentikal libeto emmen tibeni tayaruge wahakulu dakkan fatwa fiya emmen tibeni arumarko bo tiriko gene ekal gifan kulfot jesiviyas e mihige atle noni jehonaka nudite ekal gifana dimayan isnaga bada mihi nolite den ekal gifan e wadagati rangalu kamigge e dakkawani rangalu hama wahaka pleke අවරෙන් නකී තෙබෑ මිහුණන් හින්හෙ නසෙහෙතරේ ඔකමයි තෙබෑ මිහුණන් එහිවා එහි බෙවේ වාගිවිරිය ඔකන් තෙබෑ මිහුණන් රංගලන් ඉගෙනේ තෙබෑ මිහුණන් එම්මෙ මොළගතකී එකලි ගෆානයි දෙකොළ නහදා එදි වඩාගේ ගොතක දූකොන් එක්වරියුමේ එබෑ මිහුන් ලෙෆුවේ කලි ගෆානිකවක තියවාක නදකවාරේ
මියහරක කලිගෆාන මක්කායන් අරා වඩාගෙන ගෙන්නේ හම නොවානේ මියන්න අහරු වඩාගතක පරිහමය ඒරුන් එම්මෙන් නබස් අහර්මෙන් කලිගෆාන මක්කායන් අරා වඩාගත නොදී හිපාටාපිකන් ඉදානේ ඔරවස් වඤ්ඤේ මිහුණන් ආඛිරුගා ඉන්ෆා උන්නානි කංහි ගොතුගේ හගීගතේ බයකු රාබා ගොත්තගේ නෝනේ දෙන් මීනා මි දෙමෙදුගා හිඟු හුට්ටාපා හිඟාජීවේ දෙන් ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් ෆරාප්පුල මක්කාගේ මිහුගේ කාරිය සෆීරක් ෆනුබුම කස්තු කරබා ෆනුබානේ බේකේ කි උස්මාන් ගිෆාන් කම්ගා ලබ්බා එක ඉෆාන් ගලිහුගා දානේ දිහ මිහුන් අයන් කරබා ෆනුබාෆිය මි ෆනුබීර් අම්රු කුරබි මක්කාය වඩාගේ මක්කාගේ නිකන් තිෆාති ඉස්ලාම් නැයි බද්දල් කරබා එමිහුන තනස් කමයි හිෆයිකන් ලිබුන්ගේ දොස් ගාබිජි කම්ගේ උෆාවරි කම්ගේ خبر දෙවවා හෙද්දේ මටයි රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් වඩාගේ නවි ගෙෆල ziyaret kurevun noon en ebis beenun floga noon kan makka ge wedinnan enge mate dinfa usman gifan e diha bekal nagem badagen makkaen ara wadagati ke gifan ge timage ibban bun sa'id al amawi mina ge salam darge usman gifan makka badagen miwa kul dekima qurayshon ha mihun denne ibaki muhammad gifan tiya wadage got laskar goyagen badagen kama ek got kumbes mirasan ara wadagen nuane ehm bima miyahar wani emri wadagen noate එවඩාගෙන් ෆා එහෙම් බස් ආදාගේ මීහුන් උම්රාව මං අන්න ෆදියකුන් එහෙන් අහරකුන් වඩාගෙන් හජ්ජුවේ උම්රාවේ වඩාගතක සමයේ දෙන් මීහුන් උස්මාන් ගුෆානයි කයිෆාන් ගරිහුගා වඩාගේ දිය බේකලුනායි මක්කාගා තින්දු ස්වාන්දෙන් හයියර් කොෆුවේ අදි මක්කාගේ මීහුන් උස්මාන් ගුෆාන් ගරිහුගා දන්නවා ෆියේ කයිෆාන් තවාෆ් කරබා හෙද්දි වේක වරිහමයේ එකයිෆාන් විදාල්වියේ අහුරෙන් තවාෆ් නොකො මිතිවි කියලා මීහුන්ගේ හමනහමයක බලාගෙන නෝනේ රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන තවාෆ් නුකුරබේ ගෙෆ්ලිගේ කාරීගා අහරමෙන් කිතම ඉරකු තිබස් තවාෆ් නුකුරාව සීමයි උස්මාන් ගෆාන මක්කා වඩාගතුම උස්මාන් ගෆාන ගෙෆ්ලුගා රිහ වඩාගේ නෙවිජතායේ මිහාර තවාෆ් කුරබානේ කියා මුනාෆිකුන්ගේ මීහුන් බාහක දික්කේ මිවාක අස්වාබා රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන හදීස් කුරබියේ තිබන් කලේ ගෆානන් හීපුලවනි කලේ ගෆාන තවාෆ් නුකුරබානේ හෙන්නේ උස්මාන් ගෆාන මක්කා වඩාගෙන් පා ලස්ව වඩාගතුම එකමා මේ ඉස්ලාමුගේ තෙරේගා වර සක්කුත ගිනවිජේ මක්කාගේ මිහුන් කලේ ගෆානයි කලේ ගෆානුගේ අරිහුගා දිය මිහුන් කතල් කුලයි කම් ගාවස් වාහක දෙකෙන් පරාෆිය දැන් සලාමයි සල්ලල්ලාහු අලයිහි රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් හදීස් කුරබියේ එමිහුන් උස්මාන් ගෆාන කමේ කොෆියා එමිහුනයි හංගුරාම නුකුරබා අම්රේ නුලබාන බයඅතු රිද්වාන් දැන් මක්කාගේ මිහුනයි හංගුරාම කුරෙබුන්ගේ මච්ච බයඅතු හිෆ්මත් අසාබේ කලුන් එවිලේ බුමන් අමර් ගෆාන නුකුමඩාගින් ගෝවාද බාෆිය රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් වඩාගින් මි බයඅතු හිප්පෙම හුන් නෙවි මිතාගාව සමර් ගහකි කාරීගේ මිගහ ශජරතු රිද්වාන නංකි මෂූර් වෙකින් මියුන් එතංගා නමාස් කුලම ගස්තුකගේ නැස් නදුරුගෙන් හදා පෙරුමුන් අමර් ගෆාන්ගේ ඛලීෆා කම්ගා ඉගස් කණ්ඩා දෙබ්බා එතම් ෆොරවාද බෑෆි මෙමෙ බේකලු මිදෝ බෑති පෙවි මක්කා ෆතා වෙජ්ජම දානෙන් මත ශහීද් වෙජ්ජම දානෙන් හංගුරාම් කුලෝංග මච්චරේ මි බෑති හිප්පේ බේකලු නම් මාරස් කදාන් රුසවා වඩිකින් වාකන් එංගේම මිදියා ආය බාවාද බෑෆි لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخره أصحاب كذب مباعثه بير مكة مشركون ميهم إسلام لسكر أولئك بينما فانساس ميهم مكة مخرج بن حفص بالكفة مثلا فرما فابي دين إسلام لسكر حرس كبيريكن هنبي محمد بن مسلمت فانساس ميهم هير كربافا ميهم كبيريكن هربيها فسا فرما دبافي خبر مکہ دیبون میہوں کے جماعتی کے بیک واس اسلام کے حرست تیبے بیکل جنائی کورکم حمل دی میہوں کے ترین انکا بار میہوں حجر وجے اسلام کے ترین ابے کے شہید وجے اسلام کے لشکر کے تریگا تکبیر تحلیل تلبیہ کے اڑ گدو امنگ آدے صلح الحدیبیہ مننگے گوتا کنتن ہنگم شنگھا کے کافروں بیروینجے میہوں کے فراتن سہیل بن عمرو کیوں میہں اتو رسول اللہ عفان گری فنو افوے मीनाया एक्का मक्का के बड़ों को जमाअते की मीहूं में साहिब मी सुहैल बिन अम्र की अरबी की तरह दो फसे खतीब के मीना के वाह का बदर हंगरामा के वाह का गाविस इस विंगा जे दे मीना ऐस इतु रसूलुल्लाह इफान नाई बदल को दन्ना फिए ए मोहम्मद गिफान कली गिफान की इब्स फसाद का दुआ कुछ लोब कुरबा बे रकीम में नोने मिहिंगी हिंगी कंतकी और गुण की तरह इब्स तिबी बुद्धि नाई हरमीम की बुद्धि के मच्चन हिंगा कंक में नोने ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಯ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ ಕುರೆ ಮೊಯಾಂಗ್ ಅರಾಫಾತ್ ವೆ ರುಳಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಿಗಾ ಕಂಕಮೆ ಮಿಹಂ ಬೀರ್ ಜಬಾಮಿ ಹಮ್ಮೆ ಎಗಿ ದೂಕೊಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಇನ್ಸಾಫಿಗೆ ಮಚ್ಚ ರುಜುವಾ ಉಮ ಕಲಿಗಫಾನ್ ಮೈ ಹಯ್ಯರ್ ಕುರಬಾಫಾತಿ ಬಿ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ಗೆ ಮೀಹಂ ದೂಕೊಲೆ ಬಿ ಯಾಕೆ ಎತ್ತೋಯ
hadis kure biye te ba mihun hayyer kure mihun fono afma dan denne den emi hungos Osman Gufanai ikale Gufan gariuga wadage dia bekal fono afwe den deona faharas suhal atuje mifarus badungi jamaati gimi hunay mifar as itu Rasulullah Gufanai ba mihunai meduga warak gina wahata dekevi defaratum wala jawab wifa qurayshun hage mihun ituru ke Gufan emi hunai sulhay wadage atman emi hun ede shartu ituru ke Gufan ge kamfe plan hurala fuel mi beunu jawab to terega ituru ke Gufan hadis kure biye ke ba mihun timan ke Gufanai geflai dimeduga huras alat timan ke Gufan makkan ara wadage tan nudinu ge sabaki kwahiye mihin esima emihun denni baki ke Gufan ti wadage gotuga wadage timamenge manakulome neti makkan ara wadage uluba finawa arabini emihun waga dakkani ke Gufan timamenna bure gade wadage ke Gufan ge amurta timamenge waccan hingani kawre miyakiyama egotukumus vegemwane goten none guray songhagi mihun ke Gufan sulhay wadage gatun edi huraholi shartuta eke islamun nay guray songhagi mihunai demeduga hangulame dekolo virkame neti hatar harwandin otun de guray songhagi mihun kure mihak ituru ke Gufan ge arihan hama islam wegen diana moes emihak amra emihun ge kariye fonu bumai ke Gufan ge arihun mihak guray songhagi mihun gatan ayas emihak amra fonu bun netu tine mihar ituru ke Gufan ashabe ke nage makkan arawda nugen embri wada gatumai miyanna aharun ke Gufan ashabe ke nage wada gatumun guray songhagi mihun ratun fabafa ebe kajan tindo tibwa makka dinwai etibwa tibbemga datur matiga gingulun adegen ba hatiyar menuwi nugen gulubun e hatiyar ki kandiyai dun jandiyai dunye hatare guray songhagi arabinun ehen arabin kure ke Gufanai ebbabe ke Gufan ge verikom ge ahuduga tiben hitam eri bayako ke Gufan ge ahuduga tibmai guray songhagi mihun ge verikom ge ahuduga tiben hitam eri bayako emihun ge ahuduga tibun miye dembe waragina jawabta defaratum wema fahuga itu Rasulullah Gufan sharta qabul kurabafiye ashabe kajan danne ebe kajan mikam warang hitamai hipra non asfawe ebe kajan ani be kajan bidalwe ulubate subhanallahi islam din edin ahurmengi kariyen ami hekwe sama ambura ekafurun tire raddu kuram bitaye miyaru itu Rasulullah Gufan iwadagringen hadis kurabiye ahurmengi kariyen emi hunge kariyen mihak dia nama emi heki yeso ami rahmatun durukuro bafiyalke emi hunge kariyen ahurmengi kariyen ami hek ahurmen raddu kulekas maikran emi hu gellinye nukuro banite komes magen yeso ami emi hek dakwa fautte adi mikan takabures ashabe kanna kanta bodwi umra umang ihram bandige hisabang aswa tawaf nuwevi emri wadaganno ambi kame mikamge asar ekum bodwi kami salama sallallahu alaihi Rasulullah Gufan gifruga tawaf kurabiyati huwa femfulun dikodage khabar oti mibe kanunge meduga hinga fitri fay mikam bodwane taye ituru ke Gufanai adi ehembis nabi be kanunge huwa femfulaki wahiye mikanta bodwi wari Umar Gufan wadagin Abu Bakr Gufan bidaluye e siddiqaye Rasulullah Gufan dikodage huwa femfuluki ta'wilaki kobatoye Abu Bakr Gufan bidaluye Rasulullah Gufan e huwa femfuluki waqfulu dekkemga ifharwes miyaharwe hadis kurebi adfulu esim toy algun no hame Umar Gufan ne wafle labafa bidaluye ka Gufan ma arskiyang Rasul labanete kale Gufani fiqha bodugen babe kalkimo den defaratuge inti wegen misul hanama diam beje liuban ikin dolagti sayyidina Ali Gufan kiadifan innevi itu Rasulullah Gufan itu ke Gufan hadis kurebi liate Bismillahirrahmanirrahim mihengama hadis kurebumun suhaj indabad nafiye non tihenna kunne none bismika Allahumma mihen diubare tiya vidalwa Bismillahirrahmanirrahim ki guray songhagi mihun danne ke none itu ke Gufan ebnagotal liubare hadis kurebafi din hadis kurebi liate هذا ما صالح عليه محمد رسول الله مين علي غفان جيوبتنا سهل دنا في نون تياغوت تياغا جيفا ويغن نواني ehini kajigfani Rasulullah kan armen dannanama kajigfanai dekolowe sulhabe ahud namaji ule jehunistoye ehna kunnone algunmen dannani tiyei Muhammad ibn Abdullah kame ehin diubate hadis kurebiye Rasulullah fahalafa ibn Abdullah yeliyate mi basfur timfahar bilaloweves kajigfanu hama ekkame nokuraba hanu inna afiye den ituru kajigfanu e fain atlabagin etan fusuwafa debafa hadis kurebiye
adu timan kaligfanu emihum bunaha gotim qabul kurabani gadakan di bodagin innoye kaligfan tiafada ecche fuheba dekol wenin bunaha gotuka liuman jehedwahum innowani baliwesu ginne mi basfulge mu'jizain as aligfan khalifa kamga dimawi ham hadis kurebi fadaine den aligfan muhammad ibn abdullah liubafi min sulhanamage de nusqain anen nusqa liubi muhammad ibn maslamah tugfane min sulhanama liye mikantan nimigen mibamiyun adi nudani suhal gudari jundab hilagan damamun islamun gelaskaru hitiren asodi je minaki islam begen hijrat dangle etive makka ge mihun hilila jaha hayyarkogen balhatta mihike mido tamrol libegen hilila khala dafa rakatirikan hodon islamun hitiren asoni mihajuga makka ga tibi kitamme mihike mina awmun hadis kurebiye marskilan kiwe kikurare mibami huna ikwa dahre ikadagi kalege sai adi ehem istihal gati mihuna tanoskan debanete ahurme mibami huna sulhawe ahudnama liye emihum bunigo ta qabul ko nimije ahurmen emihuna gadare nukura husimo mi muahada ga wa magun khuzat wanga mihun itu rasulullah igfanu ge ahudu dar bali jawe bakuru wanga mihun bani quraish wanga ge mihun ge ahudu darre mikankan nimi awadi womun ashabe kalum mitibei tanga tibba hadiyu katibba ihram kaluban amur kurbahiye denhama ebbe kalekwes mikame kuraba kare nolu bate isu rasulullah ifan situna ummu salamat ke feriya bedodagin hadis kurebiye islamun halak vedan kairwaniye emi hunan aharin amre kulaima emi hun ekame kula kare nolete ekona de niviye emars kilang rasulullah emi hunat ekama meduga uzur ebahutte kalifan ga harikol ga machatiya ufulle kantaki komme mihikan uflene kanta toye midenne kamaki kaligfanai islamun gadegen tibbaame tiye wadaga sulhaga emi hun denne ha goten haddawa dera ufulleume ekamge molkamai hikmati mars kilangi ai ekalange rasula den odigen biekas ehmi hun etibi ekamun fatahen libe kaman hiwe nohanu hitama libigenne ekamak ema kilange rasula ai kaligfanu emi hunge teriya nukumadagen emi huna kaligfan tiya amur kurevi kanta kuraba dakkaniko emihun ekanta ko kaligfana itaba wanete den ituru kaligfanu kumodagin hadu katilaba istelfur turkuraba miha gennawa ekama fattawa irak emmem fumagen tedwe ekanta quran parafuwe yaqulu mutarjim salama sallallahu alaihi ituru kaligfani ummatuge emme bod bafakalun kamga labafa kaligfana raufur rahimun nandeba alam takar rahmatikam ga fanu bafa kaligfanu ambi kamalni ummatuge makamalun kamga adabba wani ebe kamalun besama ifada darjan hagwel kuraba kan mitanum street gonga bafine mi ummu salmatuge fani ituru kaligfanu en ambi kamalike mihin ki kantaka dimay badagati mikona yaye mikona mikamge terega ummatuge maccan hodde rakati kama maslahatuge molkama nasihati kama ummatuge maccan hori ogaveri kama kulu nuveri kama meduga hori tarif ada qurani kon dulakun kon qadamakun heye matura kirit qur'an ga huri ta'rif takun ebe kambajuna fude fa mi ummatuge anhen takun bes ebe kambajuna iktidawe riit kon ulen jifa ingiru mihar mizmanuge anhenunan uleveni kongotuka bawe wala hawla wala quwwata illa billah alifha den fa hadu katlaba ihram kanuba hejama fawga salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan ashabe kalunage madina datur kurbafiye mi datur kurbaniko mars kalunage ikifan ga macha fatah sura baba da bafiye danne hudaybiyaga mihingi kantaka meduga miha kantaka furihame ruhigen hunne bekale ku sayyidina abubakar gufanu noni noye mi gotumbe se kalifan ga maqam ga matwirikan inge mi sulhaga macha mars kalunage tartib kurbafa wa maslahat takai ege hikmatu ge machan ituru nabi kaligfan ge hipla kashfu kurbafa gutai dadi gaya gutakan abubakar gufan ge hipla kashfu kurbafa ba kahale umar gufan abubakar gufanai kurebi ginawigimba tunu jawab takai abubakar gufan umar gufan jawab de bumga ifidwa dibba gutta diu kamam mi fotuwa nodiun kamaku ewa takum mibuni ge rit ko fene fa mikanta migotan hinga nimidia ma fahun emha sahabe kaluname ikan kamga huri faida ya malukan ingi bi fahum abu bakr gufan edo ge waqfu mi fadan dakote hudaybiyaga ibn fatahay ber wakim bor fatahay armen nakate nojibe ikon ko maras kelang raskan fly islami rasulaya imeduga
kantan hori goittonge macam mistakunge buddhitan eduhoga nufori taye emmemme tibi ekama baraves noruhiye emihun e noruhuniye sama heokonne mihni emihunge edmaki ha maris kalyange dinan izzata nasulu dibunume altakunni awaside bayke maris kalyange efadiye ko modigamba kali none ekalyange ihai fas dene wodigembe kanta waqaataki gamacha kanda alwa tartib kuraba pawa kamun ekame furihama wegin awun emme molugotan hamegin atwijjama daadin awaswe wodiyen nugannawane hudaybiyage sulhaage doga e ahud namaga bismillah muhammadur rasulullah liyuman nuruhi gadeli adi enage dari jundab filagin islamge teriyan ama talaflage suhail ibn amru hajjatul widauga itu rasulullah igfan katlibiha takichen igfan galiyan iskulawge masakatuga hebo nara ulen kon ahre dufime e hajjugame itu rasulullah igfan ihram kanduba istarifol turukure biru e istarikoltan hawa rakka kon onu mihunge terega suhail ibn amru e istarikoltan hawa enage lolga jassa fagudi rai tandana ulen kofe sahuren dufime erwes hudaybiyage dohoga ena onu gefes ahren rangalan hadan hotte ahren hitan eriye teduma ki nikah kan ke ekan hawa makkalange devi ilakon devi minbar kan noni mujbene era bes teduma gu dekki kamachan ahren maris kanai ki hamdu kulayme alifha salama sallallahu alaihi itu rasulullah igfan hudaybiyaga hunna wa makka ge mushrikun ge falatun suhail ibn amru gena ifada harkat shart ke qabul fur kuraba subhanama liyum gaus ena denni viha magaka liyunman amru kuraba hedyum ge hikmat ki koba he ehmun nama e bahuge jawabaki nawawi imam ke igfan ge kuriya tibbe danbe kanin ge kimayen diba kuraba miswal ge mancha devi jawabe fa ke igfan vidalwe ekan tawge hikmatai maslahataki ekam ge mancha tartibegin ekam ge fahatun feni faului bolet faida atke ekan kan ashab ekalun kur ginabe ekalun ekam ge waqtuga wanghana wegen bias itur nabi ke igfan maris kelang angawafa waniye ehen kamun ke igfan egota kanta kuraba nimeye mibuni faida atkai maslahat tawge trein baik kan kami misulhagi kuriyakun islamnai mushrikunnai ekulevi اختلاط اميهن كان يسر نبي كي غفانو كانت تنهري نغتكاي اسلام دين غوري ما كمكاي رنگلك اگے نگوت نته مثل حي ومفوغا ابي دوس كولم اسلام مكه غس مشركون مدينه ان اس اميه گي گاچما گي ميكاي هيتور الكم بدل وي اميهن نبي كي غفانو كانت تنهري غتاي اسلام دين وما كم فيلا يتور كي غفانو معجزات كاي نبي كم علامه اميهن بيسني ikal igfan ge siyarat ge rivit kamai uluba mauge furiyam kam feni evren ge hittan ege amida tabiatu ge gotun iman kam debi timaminan uleve gotu ge dekol nujehe kan egi makka fatahum ge kuriga etan etabbe ko amilian islam din ikhtiyar ko gen atwe je ei konfada mismi hunen heye khalid ibn walid amr ibn al-as mifada kitam me bayke den islam dinan wadi tibi mihun tibi dinu ge khariyan aude ife makka hippe unives sama daadi fasiha makune e magu holu unives misul haagi terene makka hippe unu mun kulliyakan ehenti mihun la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ki iru e mihun tibi kufru kamai shirku ge huriha dabre fila safu ali ilmun furi muri midehan ali kura battitaki gi misal ge ali arabin emmen tibi makka ga tibe kura sonhaage mihun hadagote bale bale mihin kamu makka hama hippe unu mun emmeha arabin islam din fetruma edin bolero agin tedwijewe din kantan higoi idha jaa nasrullah min surat garibit ko bayan fa ehriye ila akhir ma qala rahimahullah salama sallallahu alaihi rasulullah ifanu ashab ekalunage madina badagin hamji badage tana agabat bunu abi mu'aytu ge dari kambadun kulsum makkah madina hijra badagin fe mikona ki sayyidina usman gifanu ge ibban waki bafa be kamlike wadaagatum makka ge mihun ekona bada fono afuwe fa muahadaga egam matin ekamana makka diwan amur kure bum ekamana danwa fi alugandu ekafarun ge teriyati fono bani emihun alugandu mimay islam dinun ber kulo mattaka emihun bewnu ha kamekko devunu ha azab di ulenate alugandu ki dhaif angena kime alugandu mitanan ai hama ekani dinattake ehin evis edmege none den ekona daturan ulubaniko ممتحنة سورة فهقل بابا البافية آياتك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. مياه بابا ديو مفهوغا أنهنك هجرين أتوجيا إكمجيك أيهم إكني دينوغ إدومغا كمراي إهن إبس إدمجا نونكمغا هوا كران جهيو مي هوا كوفي نما إميهك أمرا كافرون تريك رد نكر بيب إكمجيك إي كافر فيريكور ميهكمغا وانما إفيد ميها كفاوا خردكاي كاو نيران أنهنك وفراتم أتلا دبنيو أدي إسلامي عصمتو درغا كافر أنهنك إنمويس أنهنك إسلام في ميهايا وكربا إكمجيك أهل برينجي غاتا فنوا دبومغ حكومس ميهايتو غاويمي أدي كافرون ميهم هيركو كستر علاقين جنگلي أبو بصير عتبت بن أسيد ثقفي رضي الله عنهم كاليقفان إتا زمانكو إعزابقا أولوها فاكم يسكتكم في داق مدينة هجرة بداقين فيه كاليقفان كي ثقيفان هاي برا ما ميهكو دين قرأسوان هاي ميهناي ثقيفان هاي ميهم كاليقفان بلا مدينة نصر الجوة دين سلامان صلى الله عليه رسول الله يقفان أبو بصير جنوا إبا ميهنا إكوا رجوع ومن أمركو إبما دنوا فيه إيه ما رسكدان رسول الله أقولوا إميهنا إكواتي فنبني أنيكاس أقولوا كدينهم فتنة وريكولومتكا إميهم ترانيها كم إكو تراتكا عذاب دكان توي هذا وها أقولوا إكان أفلا فيمه رسول الله يفعل حديث كريبيه كاليجا ما كلا كمس ماجين أديوس دكوا فانته أهر من ناي إميهنا يلي قرار رفا إم معاهداga إم ماجون أهر منا كانت كريبيه في مهنة معاهداي ومفه غدري كلامكي أهر من جدين وقا إكمل نونه دين يتو رسول الله يفعل أمر فلك كيفعل وداعا دميهنا إكوان نكون وداعين فيه داتور كربافا وداعين ذو الحليفة كي منزل وكارين دميهنا يهانغرا مفتوا إكاك وطل كربا إيران أنميها دوي ركا وجه دم مدينة بداعين يتو رسول الله يفعل كفاوان بردرمون أنيكاتي أي كونغتكون هي إسيما دين نبيه إما رسكران رسول الله كيفعل دميهنا إكوا ألغون فنو بمون كيفعل زيما فلو بري يبيه ألغون دميهنا هيتوري قتين هدافا وكيف قتمون ألغون سلام بسويه حديث كريبيه تباي تركه إكمو كاليجي كان أهرمنجي ويركمي كان هو ويهوته كاليجي بريكي كاليجي دين كاليجفان مدينة نكونا ومكة شام كريه دتور كرا موجا وقريايجا وزن ويرجع بدوين كره إتب بيك ميناج أبلغ مچن إسلام و مباميم ويركمي هنگا فراغين فوه سهيل بن عمرو كذلكم جندبه كيون كاليجفاناي أديس مكة إسلام وجن داتي ديفاتي بيتن إتب بيكو إتنا هجرة هنگ جوه مباميم وندقوتا مكة ميم مچن نهون بدوين Guraisun hage miyung itu Rasulullah ikfan gariya mikama mitga waaga dekkuma wafde fonwagin ikifan hadis kurebiye islamigin anna miyung timan ikifan nubati bang e muahadaga e shartu obay timan ikifan kan e miyunaka gote nuhedwene tiba miyung e miyung kanta kommes gote kun hamja sare e miyung darno afuwe algun men nakak tiakame nuwene nues wevene e shartu wajan algun men gabule إشارتو وعليهم بس أرجومن بيرمي أميهم بس كيجفان كبيركم كهيادة فبدوا كمان تريكوري بمه دم بس إغوتان أتوجه بياكو كيجفان باتي بوانيه ميجي متين دفراتهم باها كديكي كان إليجين إشارتو وعلى بيفيه دين أبو بصير إناج أريو جوا إسلام ناج مدينة بداعتهم رسول الله إغفان فنو بيفكر جبوداعين إيرو إنا النبي أوهارهم كأجاس كمفلو جي نوافلو هوليان إلفيه أوهار أبي ميفكر بدالو نيمهما إكوه إكليفان فستان دبا حدوافا متاتبي إسلام کے فراتون قامكاك مدينة بداغتي سهيل بن عمرو کے ذلكم جندب گفان رضي الله عنهم مكاتبة الملوك دنيا رسس كجنا فكول فنوبو سلامات سلوادي رسول الله إفان حدابية مدينة بداغتي هجرين هون أهرو فهكول گئے فهي حدابية صلح بي قرأسوانها بيهناي إسلام کے دتر فتركم علما مگو أمام بي حسابك كنتن هم جهمن سلامات صلى الله عليه رسول الله يفانون إذ وسرقا حجاز كرايك وشوشاكين تبهها رسس كجنة دينا قواجب مشاي إذا يفانون رسول كان إبهما قصد كربا رسس كجنة فكرة ليوا فنو بيه رسس كجنة مدقا هنگا ليونتكي سكة جهيگنوا إچكم غواتيوه إف فكرة سكفل جسيونا سكفل هدوا فيه
mi sikkafru hedevi kali ifanuge ingili puluga elubene hen rihinne e sikkafruga jivige mani muhammadur rasulullah mifadeinne izmanuga hunnevi rominge ambratur laisur hirakla fonu vifakkol hirakla ki izmanuga rominge maccan hunne bodu raskifane e raskifanuge raskamge takhtu hunnani istanbul ge midwasurga raskifanai farisinai wara bodu hangurama ve farisinge macca gada sham karayai misr hipwagin raskifan wadagin hunne vi sham karage umar gufan ge khalifa kamga islamun sham kara hifafmat dan dembes raskifan sham karaga hunne vi islam ge atum baljwegin anikka istanbul badagin fiye miraskifan ge ariha fakkolagin fonovi dihayatul kurabi gifane ekali gifanan amur kurbafa wani efakkolagin busrage governor ge ariha badagin efakkol debu mate den ekali gifan mifakkolagin e governor ge ariha badagatum ena ekali gifana bar maakun hittema eku ambratur dimishkuga hunnanikon emanifan ge arihan ekali gifanai efakkolai ekga fonu bafiye den raskifan mifakkol balwa ترجمانه جنوا كي يبير ميغا أتي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مفكرها إكليما بسولته ترجمة بسم الله عبد الله غفان غفي محمد غفان كيبان رومين ما بيجن وهيرقدن أنغا إنغمي تدمغت تبعوي جميع كو مچ سلام هټه ميفو دنه أهرم منكفانا ميغواني إسلام دين وغومه منكفان إسلام وداغن نواته إيرو منكفانو مارس كجانگ عذاب سلام بانه أدي منكفانا مارس كجانگ دفاع درم دبانته منكفانو إكما فرغس دبا في نما ديرا ريتون فافت بسنة هري منكفان غمچره أهرم منكفانا غوم مارس كجانگ أنغوا فديكي إيه فتو غهولي برين نيوه أهر مناي تبامي هناي هم ويگمبا عدل ويري بهيگي مچن إبس وما أناته eba hakim aras kajagi kibe menui alkan nukulomai ekajagi ras komplai ibs ichikai sharik nukulomai ahoremin emmiha insanun kur ebbe ko anebbe aki kajagi takikam ga nohifmai ekajagi taki maras kajagi ras komplu fiawa alkan bebe bayakam ga nohedmai miye fa e fotuga ahulberim bibastaka furgas dinas ahoremenni dewan farate neti ma kajagi ekawantaka man hekiwe ekajagi kibe bodamba إسلام كم جا هيكوين تبيه بيه كمان هيكوين تيما إمي هنا بناته ألف ها دم فيه رجلهم مفكروا السوافا إنك دربار إمي هنا ديما إمبر وداك بدالوية مفنوي بيكذا كوي خبر كي كواهيه مبامين كره بامين دنو أفوه عربين يترين بيكذا كو نبي كم دعوة كره باجين إمي هنا بيكذا كاي دكولو يدوي وله خبر أقول منا كره كون إبيه إيه قطعكم بيكذا كوي خبر أقول منا كان إيفين ويه Hiraguru bidalwiye ti hembiya ti bamiyo mi karak tren hoda ibe kalikai emme gaakam ga firnu bayaku ahrengi darbaran hadir kurate e bayak hadir kurwenle mi hunne kaligfan ahrengi mehman saraga izzetri kama ikka bhattare den hiraguru faratum mikmal nukwe miho sham karak tren khabar bada hoda gin iruga abu sufyan yafari gafliya ka gin as busra ga ulekam ga wegen Busrayan engumun Busragi governor Abu Sufyanai enage ekwaule jamaatge mihun Dimishq fonu bafiye mibamihun Hiraqulge darbara bedduma gendi adwahu ebamihun migandwarge bodukamai zinatiri kamai mis gina kamai khanta bodukamun hayrambe ajabuye Hiraqul darbar kurabagin inne majlisam mibamihun baddambi waqtuga bodes rasras kalungariha hile ajnabiyun baddair hatiyar atya qawaiduk matin mibamihun hatiyar nigulan amru weunumun Abu Sufyan bnefiye khani ahurmin emmiha arbin ge sharafe ahurmin ge sharaf dukufa wadiwe takate ruhumega nwadiwe hutte mibahaka raja ge arihuga dennemun ebamiyun ge sharafa yeku izzatuga waddahe vidal wejje dem mibamiyun midarbara bade ada bada kulawmun hiraqud mibamiyun baldawa tarjumana vidalwiye hijaz karayga nabi kam da'wa kurabagin ulwa bekalaka itebamiyun ge terin emme gami haki kaguto ahabadate ترجمان مسوال كرمم بامهم أبو سفيان دكافوه هرقل
තිය මීහා එමෙ කුරිය නුකුමෙපා එ මියුන් එනාගේ තන්කොලෙ ෆාත ගෙහි සබක තිබේරේ දෙම් මිහින් කන්ත කුලවමු හිරගුදු ඉහිනාරේ අවරෙන් තිබෑමියුන් තිය දෙක්කි මීහා කුරියන් නිර්වා තිය බෑමියුන් එනාගේ ෆාතුගා විබෑතිබ්බි අවරෙන් එනායා කුරාම් උලිය සවාල්තකන් එනා ජවාබ් දේ ඉරු දොගෙන් හදා ෆිනම රකිවමකානු දා ඉසාරතුන් අවරෙන් නම් අංගාල් මරේ අවරෙන් නී කාවකන් තිය බෑමියුන් නම් ඉගේ නේ රස්තස් කලින්ගේ දර්බාරුගා දොග හදා මියුන්ගේ ජසායකි එමිහුගේ ෆුරානකන් රගල දෙන හඳාන් කොගෙන් තිබේ හරිකමේ දෙනස් කිෆාන් අබු සුෆියාන්ගේ මච්ච කුර්මත් ෆුල් දබ්වා ඉන්නවාගෙන් සවාල්තකි කුරුමා ෆට්ටු ඇෆිය හිරකුදු තිබෑමියුන්ගේ තිරේගා නබීකම දවා කුරබෑගෙන් මියුළුවා බේකදක නසබකී තිබෑමියුන්ගේ තිරේගා කුංකාද නසබෙන් හිය අබු සුෆියාන් එක දිගෆාන කී අලුගුන්මගේ තිරෙන් නසබුන් අලා හුන්නයි බේකයි කිය හිරකුදු එක දිගෆාන කුරීගා තිබෑමියුන්ගේ තිරෙන් එවස් මීහකු එපද බහෙ බොනේ නබීකමගේ දවායි කොන් ඔලුණු හිය අබු සුෆියාන් නෝ උලෙෆේ නැතේ හිරකුදු එක දිගෆාන මිහාර්තිය විදාලුවගෙන් උළුවා එච්ච විදාලුවමගේ කුරීගාවෙස් ඉතුරුෆුළු හද්දවා මකරු හීලෙන් හද්දවා ඛියානත් තෙරෙ උළුබි හෙය අබු සුෆියාන් නෝ ලුබතේ හිරකුදු එක දිගෆාන කාෆා කලුගේ තිරේගා රස්කල කුළුවි හෙය අබු සුෆියාන් නෝ ලුබේ හිරකුදු එක දිගෆාන නයි තබාවේ උලෙනී මීහුගේ තිරේ මෑ මොළු මීහුන් හේ නුවත දෙර දොයිෆුන් හෙය අබු සුෆියාන් දෙර දොයිෆුන් නේ මදවදුම් මෑ මීහුන් බෙසෙව තබාවේ එකමකු ගිනයි දෙර මීහුන්නේ හිරකුදු ඒ තබාවා මීහුන් වනි ගිනහේ නොත මදුහේ අබු සුෆියාන් දනි ගිනවුන්නේ හිරකුදු එකල ඉගෆානුගේ දීන වෙන් එකකෙස් එදීනයි හිතානවෙගේ නොකෙජෙහියේ අබු සුෆියාන් නොනිකුමේ හිරකුදු එකල ඉගෆානු අහදි කුරබාෆා ගදරි කුරබිහියේ අබු සුෆියාන් නොකුරබේ මිහාරු අල්ගුන් මෙන්නයි එක දිගෆානා දිවෙන්දුගා වනි අහුද නාමයි දීෆේ ඒ අහුදවස් හද්දවා ගතින් ඉදාන්තයි හිරකුදු තිබා මිහුන්නා එක දිගෆානායි මෙදුගා හංගුරාමෙන් හිඟිහිය අබු සුෆියාන් ආද හංගුරාම හිඟේ හිරකුදු හංගුරාමගා වනි කීනකු හිය අබු සුෆියාන් බයිෆාරු අල්ගුන් මෙන් ගදවේ බයිෆාරන් එක දිගෆානු ගදවනි හිරකුදු තිබා මිහුන්නා එක දිගෆානු අමරු කුරබා උළුමනි කොන්කොන් කන්තාකන් හිය අබු සුෆියාන් එක දිගෆානු අමරු කුරබනි එම්ෙන් බෙගින් එම්මෙ කලාංගියකන් අලුකන් කුරාෂේ අලුගුන්මෙන්ගේ කාපෆෑන් අලුකන්තක්කොන් ඔණු කලාංගිත දූකොල්ලාෆා මෑරස් කලාංග රස්කම්පුලා යෙන් එබ්ස් එච්චකයි බයවෙරි නුකුලමට හිලගුළු දෙන් කොන්කමකන් හෙయ్య අබු සුෆියාන් දෙම්බි දාලවනි නමාዝ කුරාෂේ තෙදුබුනාෂේ දොගුන් හදාෂේ ශහවානි එකන්ත දූකො රක්කාති රිවාෂේ අහුදු ෆුද්දාෂේ අමානන් අදා කුරාෂේ අදුලු වෙරිවාෂේ අනියා නුකුරාෂේ මිකාද වාහතේ කිව් හිලගුළු ඉස්තරජ ජස්වාගින් ඉරුකොලක ඉන්නවාෆා එනාගේ බයකනයි ෆරාතුගාති බොඩු දෙෆාදිරියකයි මර්මනු වාකුළු දක්වාෆා අබු සුෆියානා දිමයන් ඉබ්රු වඩාගෙන ෆා විදාල් විජ්ජේ අහරින් කලේ කුරේ මීහි එක දිගෆානුගේ නසබ්ගේ වාහකේ කලේ තියමුනි ඒ නසබුන් අරහුන්නේ ඉබේකදකවසේ ෆේ රසූල් බේකලු නකි ඉබේකලුන් ඉෆනුවේ ගෝමෙගේ මෑන් නසබ්ගේ තිරෙන් ෆනුවේ බයිකේ අහරින් මීහි තියබෑමියුගේ තිරෙන් එක දිගෆානුගේ කුරීගා එකකුස් ඉබාවතුගේ දාවායි කුලතෝය කලේ තියමුනි නුකුරාකමතේ ඒ කුල කම්ගා අබානම එක දිගෆානී විස් තියබෑමියුගේ තිරෙන් ඒ මිහුම්බේ සුලේ වත්තරකන් ඔළුවා බේකයි කම්ගා හී විස්තාය දෙමි එහි එක දිගෆානි ඉතුරුපුර හද්දවා මිහුන මකරු හීලෙන් හද්දවා ඛියානත් තිරියතෝය කලේගේ තියබනනි නෝන් කමරේ මිහුන දොගුන හදා ඛියානත් තිර නොවා මිහකු ඒ මිහාගේ කලයන් කිවිය දොගු හදේ නෝලේනේ දෙමි එහි එක දිගෆානි කාබෆා කලුන්ගේ තිරේගා රස්කල කුළුබිතෝය කලේගේ තියබුනි නෝලුබා කම්ගේ උළුබි කම්ගා අබානම එයි ඒ රස්කන් අමරා ගිනවමන් ඔලේ මිහිකේ හීවෙජෙයි දෙමි එහි එක දිගෆානා සබාවනි මිහුන් කුර මෑ මොළු මිහුන් තෝ නොත දෙල මිහුන් තෝය කලේ තියබුනි දෙල මිහුන් කවරේ එකමි හැම එහෙන් හුන්න කවකේ රසූල් බේකලුන්නයි එකන්තව කුරි කොල්ගා සබාවානි දෙර දයිෆ් මිහුනේ දෙමි එහි එමිහුන් වනි උනිතෝ නොත ඉතුරුතෝය කලේ තියබුනි ඉතුරු වමුන්දා කවරේ ඊමාන් කවකි එකහරි කවකේ ෆුරිහම වාන්දින් දානි හැම ඉතුරු වමුනේ දෙමි එහි එක දිගෆානුගේ දීන වන්න මිහුන් එදීන රුලියරාගේ නුකුමේතෝ නොත නොන්තෝය කලේ තියබුනි එහෙන් නොවාකමගේ ඊමාන් කවකි එකහරි කවකේ හිතේගේ තෙරිය රඟලන් ඊමාන් කම් බදිජ්ජේ ෆාකු නොනිකුන්නානේ දෙමි එහි තියබෑ මිහුනා එක දිගෆානා මෙදුගා හංගුරාම හිඟාතෝයා හිඟා හංගුරාමයක වනි කීනකුන්තෝය කලේ තියබුනි හිඟාකමට එකි ෆාරු එකි ෆරාත නසුල් දිවේ කමතේ ආයකේ එකමි හැම එහෙම් වාණේ කවකේ රසූල් බේකලින කී කුඩි කොල්ගා වර මුසීබතයි දෙර උෆුල්ලවා බේකේ එකමක ආඛිරුගා රසූල් දිබේනි ඉබේකලිනසේ
දෙම්මි එහි එක ඉක්මාන අහුදි කුරබාෆා ගදරි කුරබිතෝය කජේ කියමුනි නුකුරබාකමට අයිකේ රසූල් බේකල් නකි කොම්මෙ ගොතෙබියස් ගදරෙන් හදානේ බෑ නෝනේ දෙම්මි එහි එක ඉක්මාන අමුරු කුරබනි කොන්කාරි කන්තාකතෝය ෆයි කජේ කියමුනා කන්තත්තකි ෆරිහාවිස් දීනිගේ අස්ලු උසූල්කම් ගාවා මකාරිමුල් අඛලාක් විවාහකේ කජේ කියමුනනි තෙදුකම් ගාවනි වියා කියමුනා බේකල අවරෙන්ගේ දෙෆාතිය දරුගා මිවා හිසාබයි එකුවා මිල්කු කුරබානිකන් කරවරේ අබූ සුෆියාන් මිවාහ කරිවා කුරබා එරුගා විදාල් වේ දෙන් ඒ දර්බාර විතරේගා එමිහුගේ බහම් වරන් අඩුහරුකෝ ජවාබ්තකේ බෙවෙන් ෆරාවිය එකියානු කියා ඉච්චෙන් අහොරමෙන කරේ නේගේ කුඩ ඉල්කොකුන් අහොරමෙන් ඒ දර්බාරු නෙරෆුවේ අබූ සුෆියාන් ඒ දර්බාරු නුක්මෙෆා කාදීගා ති මිහු ගාතුගා බුඤ්ඤේ මුහම්මද් ගිෆානු එකන්තකි දුනියේගේ බොඩෙති දස්සස් කන්යුගේ දර්බාරුගා ವಾಹಕ දෙකිවේ වර්ගයේ කමක විජිතාය මිහිරියස් බොඩෙති අජාබ කන්තකේ දෙන් හිරගලු දිමිස්කුන් හිම්සෝ බඩාගම් ෆා කුරවි දර්බාරිගා එමනික්ෆාන්ගේ බොඩුන්ගේ තිරේගා අනිකා ඉස්ලාම් දීන් ගවාහක දක්වා ඉතු රසූල් ඉෆාන තබාව මොල්කම්ගා වාහක දක්වා ෆියේ මී රසූල් ඉෆාන්ගේ ෆක්කුල ජවාබ් දෙවන් උළුවා ෆේ දෙම්මි බෑමියන් දෙකොල් හදාග තීමා විදාල් වියේ අවරෙන් විවාහක දෙකී තෙබෑමියන් මිමෑ නසෝරා දීනුගා හිෆාටාගෙන් තිබි මිමරේ බෙදමත තෙබෑමියන් සාබේ දෙන් බිහයතුල් කුලබී ඉෆාන විදාල් වියේ මිබෑමියන්ගේ දීනුගා බෑමියන් හිෆාටාව අතිබි වරු කලිගෆාන බස් ෆෙන්දබා ෆි නොන්තෝය විවාහකතන් කලිගෆාන ගරිහුගා දන්නවාරේ අදිවස් දන්නවාරේ කලිගෆාන මොළු ගත කීවස් ඉහ කලිගෆානයි කාරිගාව අමිස්තකුන් රගල වේතෝ බෙල්ලේ ඔබ අහුරෙන්නයි ජෙහෙනි අදි ෆොන්තාය දෙන් දිහයතුල් කුලබී ගෆාන එක්වා ෆක්කොලකයි වරගින වෙදමයි ෆොනුවිය මිතකති ඉස්ලාමුගේ මෙදුගා බෙසෙවිය සලාමයි සලවාජි රසූල් ඉෆාන් තබූක් වංගරාමේ බඩාගින් ඉතාංගා හුන්නවා ෆාවස් හිලකුල ෆක්කොල ෆොනුවිය බුස්රාග අමීර ෆොනුවි ෆක්කොල සලාමයි සලවාජි රසූල් ඉෆාන් අස්දු වංහා උමර් ගෙෆි හාරිස් ගෆාන් ඉතුරු ගෆාන්ගේ ෆක්කොලකයින් බුස්රාග අමීර වෙගාත ෆොනුවිය මිකදේ ගෆාන් මිෆක්කොලයන් බඩාගින් موتاي كي رشاي همين اكليك فاناي سرحبيل بن عمرو الغساني يا يبدل وجين بنفيه كاجي يكي محمد غفان غفراتون ان سفير كي متاي تيدني كنتا كان هي اكليك فان بدالويه ميدني شام كاريه ديم سرحبيل اكليك فان هيفا هير كو غتل كفيه ميمه نوني اكليك فان سفير كو غتل نوي موتاي هنگراما بيوني مسوبنه اواك ادي ان هوته موتاي كي بلقاගේ රත උතරේ රහකේ حارس بن أبي شمرة فنوي فكر سلامة صلى الله عليه رسول الله إفانو هرقل کے فراتون دمشقو کے امیر کن ہنوا حارس بن أبي شمرة فكر كاگين شجاع بن وهب کے فانو فنو بيه می امیر کی دمشقو کے غوطوگا ہنوا ویدی کے مینا کی غسان ونگا کے عربی نے می کے می فکر گا ونی بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارس بن أبي شمرة سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى ملكك مثلين من بسفلته ترجمة كي بسمية فهو ما رسكلان رسول كماغ فنوي محمد غفانو كي باين أبي شمرو إذا كدم حارسا أنغمي تهدو مغت تبعوه ما كذا كي بيان إيمان بي تهدو كل ميهك سلام هرده أهورم منكفان ميقواني ما رسكلان كي بيان شريكا كنواك مشاي إكلان إكوان تكمن إيمان بمشه ඒරුම් මනික්ෆාන් ගරස්කන් මනික්ෆාන් දෙමියොන හොට්ටේ අලිෆා මීනා මි ෆැක්කොල් කියාවා රුලියරාගෙන් ෆැක්කොල් ඉල්ලා දෆා බුඤ්ඤේ අවරෙන් ගරස්කන් නගානි කාකොයිය දින් හිජාස් කරියන් ඉතු රසූල් ඉෆානයි හඟුරාමේ ෆර්මානේ ලෂ්කරේ තයාර කළොම කස්තු ගොෆා හිරගුල්ගේ කිබෑන් මිකමන් අමුර්ෆු හොත්ම බෑක් ෆර්මාවිය මි ෆනුීරු හිරගුල්ගේ අරිහුගා දිශයතුල් කලබි ඉෆාන් ඉතු රසූල් ඉෆාන්ගේ ෆැක්කොල් කාගෙන් බඩාගෙන් හුන්නේ දෙන් ගයසොර හිලකුද එනා දිව්‍යාෆියේ තියගන්තන් හුට්ටා දාපා හිම මනික්ෆාන් බයිතුල් මක්දිස් ziyaari කුරබන් බඩා කරනවා මේ උළුවා දතුරු කන්ත තයාර කුරන් වලට මේ ෆැක්කොල ජිබුමුන් එකන් හුට්ටා දා සුජාගුෆාන වරන් හේකොන් හිතාවා ෆොනවා දාෆියේ මිස්රුගේ වෙරි මොකෝගිස ෆොනුයි ෆැක්කොල අම්බරාතුර් හිලකුලුගේ ෆරාතුම් මිස්රුගේ වෙරිකම්ගා හුන්නේ මොකෝගිස්ගේ අරිහ ෆැක්කොල කාගෙන් සලාමයි සල්ලල්ලාහු අලයිහි ඉතු රසූල් ඉෆාන් ෆොනවි حاطب بن أبي بلتات لفانه مفكرك أجيب جمعني فدين بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقاقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم القبط ويا أهل الكتاب إلى آخر الآية
mi fekkolga liuwafa hori basfruta nantawga tafatu waka menuwi hilagula liuwafa wa takichai hama igote fay mi fekkolagen hatib gafan wadagen mukawgisge applan eru bewi ena iskandariya ga hunwani konne mukawgis mi fekkol baldewafa hatib gafana bidaluye baleka ekajegfani nabiyakkomga waninawa ekajegfanai dekol hada rafum berko hedi mihunga macca kommes duafle kurabagen emihun derkol jepino kiyen heyye hatib gafanu bidaluye manikfanmen sayyidina isa gafana medga ei nabi bekedev kamge yai adi evres mati darjekan hipluga karwar dukurawattoye mukawgis nonake bidaluima hatib gafan dennibiye ehem biiru yahudinge mihun hisabun ekajegfana dekol werwe ifa yerukon hurgega jaha adi tibefron hiful kurba gutuga ekajegfanu sojiban arwa hedi iru emihunge hajakan ekajegfanu duaflu nukurebi kamun ekajegfanu nabi kamge ma darjefron ibis unikamen aratoye mukawgis hiniful alwafa bidaluye nonake ekajegfani hakimakuge arihun hakimakimoye den adi ahurem mihuri ekajegfanu gantaka meduga wara visnaginne ekajegfani teduweli nabi yokan ahuren den hurime den mukawgis hatib gafana bara kame hitta bawlu wafa itu rasulullah ifanu ke fekkola bara ribeti jawab diuba e jawab hatib gafana hawal kurebiye warak gila vedun tan itu ke gafana fanu biye mi vedum ke terega fanu bi jariya ngi tere mariyate ekon jariya itu ke gafana ke suriyati kamga benum ful kuraba e ke gafana ke ibrahim ke darikal rakawi ekamnayo habus karage najashiya fanu fekkol habus karen hijre wadagen asab ekalunna najashi kame hitwa he fulkon uluba wahakiyai ebe ekalun atlima kureswan hage mihun defar mati mihun fanwa ebe ekalun nodebi wahaka iswe hingaje dinve salama sulwaji rasulullah ifan rasas kalunna fekkol fanu idu surga najashi bis fekkol fanu vie mi fekkolagen fanu vi amru ibn umayyah ad-damri gifane mi fekkol najashi libodaga tumun tahtun tedwe wadagen fekkolga basdiba amru gifana makun hitwa ekariyan hijriya wadagen tibe be kalum gennawa e be kalum madina wadagatuma rasulullah ifan angaifikan angawa heddewiye min najashi awharwi hijrain wana aharwi tirege e awharwi duwa itu rasulullah ifan madina ge miskituwa najashi ge macce kasnamat ru kurebiye itu rasulullah ifan abu sufyan ge di habiba tai kan wallaga tiwis ekamana hijriya wadagen habus karaga innoni konne mikawani fruga itu ke ifan ge farapulum wakile ka be wadaga tiwis najashi min najasi asl namlaki ashimate najasiya ki habus karagi komme raskal ka kiyana ke faris karagi veri kisra fonu fekkol salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan duniya ke rastas kaluna fekkol fonu zamanuga farisi ke raskam ga hunevi no shirwan ge hurmuz ge khusru parvize miras gifan ga arihan itu ke gifan ga fekkolagin fonu vi abdullah ibn huzafat as-sahmi gifane mikal gifan fekkolagen wadagen kisra ge darbar bedi wadage duo kisra fekkol ke gifan ge aprung arwaga tuman amru kure bumun danna afiye algunan amroti mi fekkol algunu ge atum man gifan ge aplang erumate den fekkol ga kisra hippa tarjumana ku gennawa kiyan amru kure bima e tarjuman kiyan faragin min muhammad ibn abdullah ila kisra azim al-fursi min sabak kiya kofa isugin e mihaga atum fekkol atlagen bida kudi ko ukalafa fatagin wadai kaligfana dima bidal biye jawabaki kaligi min ferunu kantake den gadare den kaligfan mitanun ko wadagin madina datur kurbahiye madina wadagin itu rasulullah ifan gariga ikhbar denima mazzaqallahu mulkahum min hadis kurbiye min rasul ke maane mars kilang ebim ge raskam bid dawafan dewe fahe umar ifan ge khalifa kamga ashab ekalum wadagin faris kar fatah kurba erhur kisra yazdu kardu etam mitanga faswa ikisra qatulu mafahaku farisin raskam qaimen we demfe abdullah ibn huzafat gifan kisra ke darbar nuko wadagatun fahuga kisra ke faratu yaman karag amir kan hunai bazane wikiun mihika kisra fekkol diubiye hijaz karega muhammad ekiye mihku nukumegen nabi kam dawa kunge bawle awang etana gadfal demiyek fonwa emiyek hayer kofa avrin gata fonware dem bazan mi fekkol gahuri magun gadfal demiyun hijaz kare fonu bahiye mi demiyun datur kofa taifan ais khabar ehir itu rasulullah ifan hunnani madina ga kan egen madina datur kon itu ke ifan ga ariya gos de nebiye sasan wangha ke shahinshah fonu bime agunu miyi ke ifan rasgivan ga ariya badaganno ambiye wada nu gennama bane gotaki rasgivan jaskar fonu ba ke ifanai ke ifan ge rag haja kurba fanse itu ke ifan hadis kuribiye ti ay kuriga ma rasgivan rasgivan haja kurba fiye rasgivan ge darikadun
ಶೀರವೈ ರೇಗನು ದಂಬರುಗ ವಡಾಗಿನ್ ಎರಸ್ ಗಿಫಾನ್ ಗತಿಲ್ ಕುರಬಾ ರಸ್ಕಂ ಫಿರ್ಗಾಗಿನ್ ಫಿಯೆ ಎಯಿ ಜುಮಾದುಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಮಹು ದಿಹೇವಿ ಅಂಗಾರ್ ವಿಜಯ ರೇಗೆ ತಿಯ ದೆಮಿಯುಂ ಗೊಸ್ ತಿಯ ದೆಮಿಯುಂ ಫನುಯಿ ಬಾಜಾನುಗ ಅರಿವಾ ಮಿವಾಕ ದನ್ನವಾಸೆ ದೆಮಿಯುಂ ದತುರು ಕೊಫಾ ಗೊಸ್ ಬಾಜಾನುಗ ಅರಿಹ ದಿಯೈರು ಶೀರವೈಗೆ ಫೈಕ್ಕುಳು ಬಾಜಾನಂ ಅತ್ವಿಜ್ಜೆ ಎ ಫೈಕ್ಕುಳುಗ ವನೀತಿವ ಮನಿಕ್ಫಾನು ಇಹುನ್ನೆ ಕಿಸ್ರಾ ಗತಿಲ್ ಕುರಬಾಫಾ ಫಾರಿಸೀಂಗೆ ತಖ್ತು ಎನ್ ಮಜಿಫಾ ಅನಿಯಾವರಿಯಾ ಕಿವಾನ್ طاهر کو سلامی کو فیمه منکفان کو فراتگا میهو کیبان که منکفان بیعت حفا کیون کو رباره یو نوی کسرا حجاز کرایگا اولوا نبی بیکرکا مدگا ای یوی نبی کا ایفس کو تکو نبهه میهنه دمی بازار اسلام میں اواهک ایتو رسول حفان دیو وافیه بحرین گویری منذر بن ساوا یلدی بفکر منذر بن ساوا کے اریہ فکراگن فنوی العلاء بن الحضرمی گفانے می فکرگا دیو بافا ونی بسم الله الرحمن الرحيم سلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم وله ذمة الله وذمة الرسول من أحب ذلك من المجوس فإنه آمن ومن أبى فإن عليه الجزية ألفها من بسولته ترجمة بسم الله منکفان اسلام وڈاگین دین ویرکن قبول کرباگین حال کولگا ہنواتے فای منکفان تدمگ دکیونگ مچنگ افرن اکرانگ منوی اہنگ الہ نوا مارس کجان کی بین حمد کرمے میفو دین وڈاگن نواتے احرمین کرا نماز کو احرمین قبلے کرمتلا احرمین قتلا تکی کاولے میہ کی ای اسلام کی میہ کو مچن مارس کجان رکاو تیر کما رسولا رکاو تیر کن ہٹے مجوسین کروس میکمر روحی میہائی امام بگم وا میہ کے میگوتن نروهی میه که باید جزی هپاره فهم میفکر جبرائیلتم منذر بن ساوا اسلام دین فارو کربا ایتور رسول الله اگفان که فکر ورق ادب جواب لیوا فنو بیه ای جوابگا انگوافا وی تمنا که رفقا تبیه کی حس مجوسی نے نونه یهودی میں سبا اولتے ای میهونا مدگا کنت قرآن بی کینا کنتوئے دین ای میهونگے تنین بس اسلام نوے تبیه بیکو اتون جزی ننگے ومن امر کربا فکر جیو بافیه ಅಮ್ಮಾನುಗೆ ದಿರಸ್ಕಲಿನ ಫೋನ್ ಇಫೆಕ್ಗಳು ಇಜಮಾನುಗ ಅಮ್ಮಾನುಗ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಅರ್ಬಿಂಗೆ ದಿರಸ್ಕಲಿನ ಈ ಜಲಂದಿಯೇ ಕಿಯನ್ ರಸ್ಕಿಫಾನುಗೆ ದಿದರ್ ಕಲುಂ ಜೈಫರಾಯ್ ಅಬ್ದಾಯ್ ದಿಬೆ ಫೋನ್ನೆ ಮಿ ದಿರಸ್ಕಲಿಂಗೆ ಅರಿಹಕ್ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನುಗೆ ಫೆಕ್ಕಳಾಗಿನ್ ಫೋನುವಿ ಆಮ್ರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಡಾಗಿ ಮದೀನಾ ವಡಾಗಿ ಫೋನ್ ಇಕಲಿಗೆ ಫಾನೆ ಮಿ ಫೆಕ್ಕಳುಗ ಲಿಯುವಾಫಾ ವನಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಮಿನ್ ಮುಹಮ್ಮದಿರ್ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಇಲಾ ಜೈಫರಿನ್ ವ ಅಬ್ದಿನ್ ಇಬ್ನೈಲ್ ಜಲಂದಿ سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما فإن ملككما زائل وخيري تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما ألفا مبسرور ترجمة بسم الله مارس كلام رسول كما فنوي محمد غفانو كيبين جلندي ددر كلن جيفراي عبداي درس كلن انغمه تدمغت تبعوي جميع السلام هټه اهورين منكفان منا ميغواني اسلام دينو گومه تياگي دبيفرون اسلام وډاګن نوهره ايرون تياگي دبيفرون مارس كلام كوفاين سلام با هټه اهورني هم امها مستقون گاتا مارس كلام فنوي رسول اي فنوي ديرت بها بك اكناگي كوفايا بيروين نمته اي كلام عذاب وعيد كافرون مچن حق ومته تياگي دبيفرون اسلام دينن اقرار وكيمن بجنما تيا دبيفرون ويريكن تياگي دبيفرون ديفيمه اسلام دين قبول كلام منع ويگم فينا تيا دبيفرون رسكم فيلادا هټه فاي اورنگ لسكر تياگي دبيفرون رسن ارا اورنگ نبي كن تيا دبيفرون رسكم مچ فاول ودا هټه الفا دين فاي عمرو بن العاص ادرس كلناي بدل كربا واكو دكيم اي درس كلم اسلام دين قبول كربا كمنتر كم فكر فنو بافو يمامت غيري حوزت بن علي فنو فكر يمامت كي مكه يا سول مرحله درغا اون رهكي يرهكي وريكن هنوي حوزت بن علي كي رسكله كو علي سلامه سلالي تو رسول الله يفان فكراگن فنو بي سديت بن عمرو العامري يفان مي فكرغا وني بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى حوزة بن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني
سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فاسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك ألفها من بسروق ترجمة بسم يفه ما رسكلان رسول كما فنوي محمد غفان كباي حضرت ابن علي أنغمه تهدمك تبع جميع السلام هته من كفان رجل جنوداك النواته أهرنج دين مولي دنيا فارو هته إسلامي وداك النواته إيرو من كفان ما كذا كوفاين سلام بانه أدي من كفان أبلو ذكروا حسابك بيرك من كفان بابا هتيمه ألفها مفكر جبنوم مفكر جواب من كفان مفكر قتكم ديوبيه كجيفان ديوبي فكر أقول جبيجة فكر كجيفان أنغوافا كنتكي برا فريهما ما كنتيك أقول كي أقول قوم كلمبرياء إميهم كخطيبة كي سأقول عربيين إمينهن أقول دكي بيروس غنته إمير كجيفان كنبيكم كإبا أقول دبنيكو أقول كجيفان تبع دافريمه ميفو ما جندوستكن منيس إتلو كجيفان مكة هيبيتناهن أنا أوهارجه دين رسول بيركم إسي مساعدته كيون ميهك مينا إتو رسول الله إغفان حياة بروغا نبي كم دعوة قرآن فراغم فيه مينا قتل كربي أبو بكر إغفان خليفة كم أصحاب بيكلم إتنا بداغين ورب بدو هنگرام كرباغين مينانگه ففك ولغه إتو رب السلامة صلى الله عليه إتو رسول الله إغفان يمن كراغ إكيك ويري نساي أدي أهم بس عربيين إكيك ردرغه نواتا إكيك قبيلة ويري نفك ولتا فنوبا إم اسميهم إتو رب إغفان كيا منبه İslam din kabul ko mühim bir yer. Hicreyn hayvan ahar. Gazvat Khaybar ge hanguram. Hayvan ahar ge muharram mahu. Selamay sallallahu aleyhi ve itu Resulullah ikfan Khaybar gati bi Yahudinna hanguramiyan ashab bekadan tayyar ve wadagatman amr fu kurbafiye. Mebamiyun aki ihumune diye fadayen itu Resulullah ikfanay etam mitanun hanguram fatwa hanga mihunne. Itu Rasulullah İgfan Aliyuga Hudaybiya dia Badwin kabila takam hanguramen Aliyuga diamang annang angwafiye datur fulga zazat uzurta dakayin Aliyuga nudia kabila ke mihum bismikamang annang farafuwe mihunang ingibiyete bayamihum ham ekani hanguram kurum ke edumga anuni dane kame nete etanun dibe ganimay kun tibayamihum nakar nude bahutime Dembe selamay sallallahu aleyhi ve ituru ke İgfan Khaybar'a balagatman Madina'ya nukma dagin fiye مدينة جمعة بيركوربي سباع بنو عرفطة الغفاري مكالغفانة يترك الغفان أنبياء بكمال كره سلامة غفان أريه جندبيه خيبره كيا لعنني مدينة هرانغ أترك جس ستة كميل جدرجة ميره الكاريان إسلام کے دستکر جس نوكي باوتكا إسلام تكبير كيوماي دعاء كلهم نوهان أروهر كو جنبوه ميره أسوافا حديث كربيه تباميهم حتى كان أوجا رواته تباميهم تدعاء كرني يوريج نوا كذا نوت غائب بوريجن باكذا نونه تباميهم تدعاء كرني أسوا بوريجن كتم بوريجن باكذا إكذا بوريجن مني تباميهم نا إكذا خيبرغا إكوت أني كوتياي باكيجن با غدفة تين كوتي به أي نطاطو كوتياي كسبته كيه كوتياي شقة كيه كوتياي فرتميا ببني كوتيغا تين كيلاوي أي نايم صعب गुल्ला मितिन्ना मुन्नन की तिंकिल्लाय देवना कोर्टेगा वनी देखिल्लाय एई उबय बरी मी देखिल्लाय थिम्मना कोर्टेगा वस थिंकिल्लावे एई qamूस वतीह सुलादी मी थिंकिल्लाय सलामा सुलादी रसूलullah इगफान फुतमियन हंगुराम फिटेवी नुतोतु किल्लातकाय इस्लामिक अस्कर फेबी ए कोर्टेग इरमती फरातुन कोर्टेग उका दुलितन नफोरा हिसाबसे Den koorteege beerugawa emihunge kadur ruttak kenduwan amur kurbafiye mihi mikantan islamun kuram fetima yahudin awasuge nukumeto bellewate hatar sateken ha ruk kanduwa emihun noniktima rukkenu mana kurbafiye den naime kiye killayai hanguram hottafiye hanguram kurabani duninne midwahaku kamaka wakale kame nukrebe midwahu mahmud bin maslamat farmatin elli dunya kun jefa shahid wejje मी मोहम्मद बिन मसलमत के आखिर के